Эртең кыяматта пайгамбардын адын алганда, Аллах субханаху ва тааля биздин күнөөбүздү арага салганда, күнөөбүз оор басканда, тозокко өкүм берилгенде пайгамбарыбыз айтат: "Я Аллах, бул менин үммөтүм" дейт. Allah'dan keçirim surayt, ümmetini keçirginin dep. Oşon üçün hazır paygambarımızın barıp Madinasına varganda, bayağı paygambarımızın ravzasına jakındaganda, jatkan жерine jakındaganda, paygambarımızın minbarında bir hadis yazılıp durat. Paygambarımızın bir sözü yazılıp durat oşol jerde. Bekir жазып koyuşkan emez. Paygambarımızga jakındagan uçurda salam berem degende sol jakta görösүң. Şefaati li ehlil kebair deydi. Menin şefaatim ümmetimin çoğun günölörde kılgandarga bolot deydi. Paygambarımızın şefaati kimge bolot eken? İmanını saktap kalıp, tawhidni saktap kalıp, şirkке düşpöy, bidaatка düşpöy, birok çoğun günörü menen ketken kuldarga bolot. Oşol ele arak içken insanga bolot. Oşol ele zina kılgan insanga bolot. Oşol ele uruga bolot. Düşün atasыңар tuğandar. Allah'tın mehrimin karasangsar tuğandar. Allah Taala'nın mehrimin karasangsar. Rasulullah'tın ümmetke bolgon kam korduğun karasangsar. Menin şafaatim ümmetimin çoğun günöge batkandarga bolot da atat. Vallahi biz baktılığız. Biz öte baktılığız tuğandar. Birok paygambarga ümmet boluş gerek. Paygambarga ümmet boluş gerek. Paygambardın kemir ümmetleri var, paygambar alardı tanıbaydı. Sen menden emes деп айтат пайгамбарыбыз. Ошол менден эмес деген жерлер жакшы билип туруп, пайгамбар алейхиссалату вассаламды үммөтү болууга аракет кылыш керекпиз. Демек, Анас ибн Малик айтып атат. Allah Taala'ga iman keltirүүдөн кийин бул биринчи бактылуулугубуз болгон дейт. Экинчи бактылуулугубуз дейт, пайгамбардын бул айткан сөзү болгон. Кайсы сөзү? El-mar'u ma'a men ahabba. İnsan kıyamatta kim menen birge bolat? Sүйүктүүсү менен birge bolat дейт. Ошондо Madinadagылардын бардыгы той кылган дейт. Себеби биздин жүрөгүбүздө Алла Таала жана Алланын элчисинен башка эч бирөөгө сүйүүбүз жок дейт. Демек биз иншалла кыяматта Аллах жана Алланын элчиси менен болобуз деп айткан дейт. Бирок Анас ибн Малик айтат: "Ошондуктан мен Алланы", бул Анас ибн Маликтин сөзү. "Ошондуктан мен Алланы, Алла Тааланы, Peygamberdi, Resulullah'tı, Abu Bakır'dı, Sıddık'tı, Umar'dı, Faruk, Osman'dı, Ali'ni süyöm degen. Bulardı süyöm. Kançalık dengelde alardın amalın atkar albasam dedi Anas ibn Malik. Bul hadisten biz düşünöbüz. Anas ibn Malik'tin bul sözünün düşünöbüz. Peygamberga ümmet bolu. Birinci paygambarga жүрөктө болгон өтө терең, аруу болгон сүйүү менен башталат. Сүйүү менен башталат. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүү үчүн эмне кылыш керекпиз? Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүйүү үчүн тугандар, пайгамбарды ким сүйгөн болсо, чындыгында пайгамбарга ким ашык болгон болсо, ошолорду окуп, алар жөнүндө угуп, аларды сүйгөн учурда пайгамбарды сүйөбүз иншалла. Булар кимдер болгон? Булар тугандар, сахабалар болгон.